و از پاتالوگ 15 خوندیم و در اینجا نقلش رفتگاه یعنی در پاتالوگ رفتگاه سخت کردن هستیم و این نقلش ببینید از اینجا ما سخت کرده سونیم بچه این نقلش 4 سانتیمتر گرفتگاه هستیم در همون نقلش درنگی سخت کرده هستیم در همون نقلش درنگی نساماره زلزلستانی 20 سانتیمتر ساماره هستیم پاتالوگی رستن شد بزنم ولی بچه ها با ای همی مومنتولی که با فیگرور خوندن گیندن بعد پاتالوگ خودش معلوم شکم میگیره خیلی با نواز بگیریم با تموم شد
здесь шкалеки мебинед, шпаклевка чистовыш, подкраска таёвшая сюда с потолок его. ва дар ин ҷо мо 4 нафар ҳастем, яъне ҳар кас ба ҳар кори худаш овора аст, яъне як кас шпаклевка мекуне, як кас шурка мекуне, як кас чӣ. ва ира шумо як чизро фаромӯш накунед бародарон, ки агар ки хоҳед ки мисол качествои ҳамин шурка ҳамин ҳатман шумо ба лампочка шурка кунед. Лампочка беҳтарин аст, ки вақте ки лампочка мебини аслиши меяд ки ҷоа значи мондагӣ аст, ҷоша айсарга лампочка мекун. Ҳаминро фаромӯш навекунӣ, ба наждак нӯёвка ки мегири шуркаш мекунӣ. Иншааллоҳ ки краскаро мезанӣ, качество меяпота мегзара беҳтарин меяд, бо клейнка мисол мешавад. Бародарин азиз, хеле ки мебинед дӯсти мо яъне Шамсиддин шкурка карда истодааст. Шкуркаи мо подкраска бояд шавад. И паталоки ки мебинед паталоки ХАЙ ТЕК абой намешавад. Мо бояд я шкуркаша яъне лампочка қатӣ кунем, ки вақте ки краскара ки зади ягон пай шпател, ягон хат бояд натоба. Ба ҳамун хотир бояд ба лампочка ҳатман инро фаромӯш накунед. Дар ҷое ки кор мекунед лампочка истифода баред, ки охирда яъне подводить нашавед.